sikaNkulunkulu ubuhle bonyazi TV thuba leli ke elingqayizivele uNkulunkulu kwesithu sikhumbulile noma ungqubulile ukuthi uvelele lithuba leli ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho emuhle nje empilweni zethu ke njobe singechaza nje ubaba ukuthi ke umfana kaNgcece lo ebandleni lokuphumula kwamaKristu Apostolic Church in Zion okusho ukuthi ke ikhonza eZiyoni kodwa ngiyindoda emthandayo uNkulunkulu ngendlela eyisimanga nemlalelayo uNkulunkulu ngihlonipha imithetho kaNkulunkulu ingakho ke ngila kulesi studio ngenxa yothando lokuthanda uNkulunkulu. Mfundisi wenkosi uzocela futhi usichazele ukuthi umbone kanjani uShembe ukuthi uNkulunkulu yini wayebona uShembe yenza phambi kobuso bakho ukuze uqinisekise ukuthi uShembe uNkulunkulu nami. Ngiyawuthanda umbuzo wakho baba kakhulu uNkulunkulu akubusise ngombuzo. Ziningi izinto engayikhuluma ngoShembe kodwa bengikude mina naye siqhu sakhe nje njengoba ngingachaza ukuthi ngisebandleni leZayoni ngingachaza ukuthi ngisenkonzweni ethanda ukuqhela ngoShembe noma ekude noShembe. uShembe ke uma ngimbona noma ukusondela kwami kuye ufika ngesibonakaliso kimi. uShembe la ngiqale khona ukuhlangana nomoya kaShembe uShembe ufika ngesibonakaliso kimina kodwa mina angikaze ngiye uShembe. uShembe ke uma sefika lebonakaliso ufika ngendlela eningi kodwa kunguShembe kodwa bese izinto eziningi ezahlukene kenxa ngoba umuntu okhulekayo umuntu omthanda uThixo noyikhola lengikholelwayo eyintweni enjengezibonakaliso amaphupho ngase ngiyilandela lento ukuthi yangihlupha kangaka lento ngoba mina ngilolu hlelo lwenkonzo kodwa manje ngilokho ngihlushwa indaba kaShembe. Bese ngisho ukuthi ke uShembe ke la kwaqala khona ukuthi azembule noma aziveze kimi uma ngaphosisi ngingenzi iphutha ngithi 2014 or 2015 la uma ngakuthi angisakhumbuli kahle ngithethelele kwakunomcimbi owenziwe ekhaya noma ngathi engangwenzile ekhaya lami la ngihlala khona eMpola lalikhona ibandla liseMpola eMathan Bridge eMpola eduze kwase eTazimuki yakheleleke nje yonke le ndawo eHightown. Leli bandla leli lisunguleka ngendlela engaqondakali ngoba uvela uThixo lenkosazana. Uma livela uThixo ngenze inkonzo noma ngenze umsebenzi ngikhanyisela izidalwa noma ngikhanyisela abangasekho kodwa ngokwenkonzo ngohlelo lwethu thina Zayoni ngenze inkonzo ezibani. Uma senza le nkonzo ezibani ngiyenza vele uShembe ngaze ngibona ngaze ngiye kuShembe ngaze ngenze lutho lehlanganisela uShembe kodwa yena ngiyavela ukuthi uShembe ukhona umuntu okhona. Siyenze ke le nkonzo ke uma sesilayithiwe isibani esiguqile
bese kuqhamuka abakhehla meqhamuka lamakhehla lawa aqhamuka lamakhehla njengesimo sabantu abanganazaretha indlela kwakuyona babefaka iNazaretha emhlophe kwamakhehla amahle ngendlela esimanga elingana wonke kungekho ikhehla lilide embukelinye noma elifishane kakhulu wonke lingana amengena lamakhehla lawa athi sukani lapho noma sukani emsamo lingaguqi lapho emthini ngikhuluma ngomsamo wakithi kwaNgcwece umsamo wami la ngisala khona bathi sukani lapho ngabe kwenzakalani ngempela emzini kababa hobani labo baba laba abangena ngalolu hlobo lomngena bese bethi asisuke emsamo wakithi kukhuluma indaba kaShembe uqala kwami ukubona uShembe siyasuka ngokuthuka nangokuhlonipha phela sisuke sithi sokwesini angena amakhehla bese vele akele ngaphakathi endlini yangenhla noma indlu abadala bangene ngokudle udo bathule nje phela bathi-ke nangu uShembe njengoba singena noShembe bese ngena ubaba nje efaka umjimba wengwe efake nesibuko faka isibuko lo baba ufaka umjimba wengwe angene mengena lo baba angene bese emsame ajobi ikhamba nabo konke okwakubekiwe emsame phela umsebenzi osaswenza ame ngale bese ethi ubaba okuzala nakumina sobabili athi ngiqanda bese ngiguqile la bese ngicela kumina nobabili yasida lonto kakhulu ukuthi ibe ngabe kwenziwa kanjani ngikhuluma ngoShembe ngisakhuluma ngoShembe ukuthi ngambona kanjani mfundisi wenkosi siyabonga baba siyezwa lapha uthinta ukuthi uShembe umbone kanjani uShembe uqala ufika kodwa sibonakaliso kodwa efika emzini wasephumile kwaKristu nanezinkonzo zesibani abenza inkonzo yesibani wavela lo baba lo egqoka umshiva bese ngifuna ukuthi ubaba lo sengibuza phela abantu bamaNazaretha lo baba lo sengimachazela lo baba lona kuyisikhathi bathi ngomuthingo lenkosazana bathi akuyena lo susebenkwenzela ifoto noma isithombe ngithi mina huyi lo kade semsana bathi-ke kumina uqanda ngicele kumina wayesekusho ukuthi yini efanele sikwenze la njengoba siguqile sakwenza-ke lokho kwavuleleka umsebenzi kakhulu wavuleleka umsebenzi lakhula ibandla bangena abantu phasi kwekhaya bekhulekisa bephila abantu sekuvele uShembe uThimo lenkosazana la ngiqala khona-ke ukubona indaba kaShembe kodwa ngisangize ngiyilandele angithathanga futhi lokho kwayinto engiyithathela phezulu angizange ngaqhubeka nje ngahamba yebo mfundisi ukuvela kaShembe evela ngesibonakaliso usho njalo uShembe ukuthi uNkulunkulu uyabahambela njengoba mina ngiyiNazaretha ukuthi uNkulunkulu uyabahambela abantu ekulaleni kwabo oyiphatha kade indlu yakho ukuthi uNkulunkulu angangeni ukuza kuwe ngephupho nangeyibonakaliso njengoba kunjalo-ke kwakho kulona iphupho umhlaba wonke ufanele ukufunde lokhu ukuthi uNkulunkulu uma sihlezi lapho emakhaya njengamaNazaretha njengoba sihlezi ngisi-lockdown uShembe uthi asithandaze silinde ukuze azosivakashela ngeyibonakaliso ukuthi konke sikucelayo sikucele kuye ukuthi sizophila angithi ukuchitha isikhathi-ke mfundisi uqinisile uma usho kanti yabona nje bazothi habe inyongo wayebona inyongo lo ebona uShembe ngoba bengamthandi uShembe kanjani abantu emhlabeni ngithi lento kwenza ukuthi kunencwadi ingakho ukuze bakholwe bese ngithethe umfundisi asiqhubeke nomsebenzi wakhe ifunde kanje nayo incwadi kaJobe 33 evesini lika-14 ngizoqala lapha ku-13 ngiphikiselani na akabonakalisanga nakanye yini iy'ndaba zakhe na ngokuba uNkulunkulu uyakhuluma kanye nakabili nokho umuntu anganaki usho njalo umfundisi ukuthi akazange na futhi akazange amlande uShembe ephusheni esibonakalisweni sobusuku lapho umuntu ehlelwe ubuthongo elele embhedeni noma ecansini la okusho ukuthi umfundisi lapho kwangeyona inyongo impela uqinisile umuntu obona ukuthi inkosazana sonke
ngizibonile ushembe kodwa kwami ngakukhulu ukuthi nami ngize ngaphenduka ngifundisi wenkosini uNyazi Bezulu ngiboni ushembe ukuthi ngizokhosaza kodwa kwakukhulu ukuthi silandele ushembe ukuthi lo mfundisi ngaloko siyavumela siyabona nathi izinto eziningi siyacela nomhlaba wonke ulalele ukuthi abafundisi bethu bathini namhlanje siyaqhubeka nohlelo lwethu mfundisi wenkosi yebo ngicela usichazele ukuthi usumbonile ushembe uthathe iliphi igama usuthathile ukuthi ufinyelele usuhambe ibanga elingakanani noshembe utshele umhlaba kuzo akugcinanga-ke lapho-ke baba ngiyabona akugcinanga-ke lapho-ke okusho ukuthi-ke emva kwaloko kwase uvela umsebenzi mengiwuthola lo msebenzi ngangabheka mina ukuthi kufika uNkulunkulu ezongibusisa ngalo msebenzi ngabuka ukuthi mina imicimbi kade ngiwenza okusho ukuthi uhambe kahle yebo uhambe kahle umcimbi ngoba umcimbi engwenzile kufike bani uNkulunkulu kodwa bangihlupha njalo bangavela khokho bami noma okhulu bami noma mhlawumbe umndeni wabethi ongasekho kwavela uthini lenkosazane emsamo wakithi kusho uthini kwangihlupha ngawuthola umsebenzi ngitheme ngifika ngoqala umsebenzi ke kuyaphoqa ukuthi ngihambe ngesitimela uma ngifika esitimeleni ngizolinda la isitimela songena izitimela zantambama ngithola umsebenzi wokuba yiphoyisa ngisho ukuthi yiphi i-department engangiyikholota angiyiphoyisa ngifica ubaba la uhleli ku-waiting room ulinde na isitimela ikhehla selidala akusona-ke isibonakaliso lokuseyenzeka manje mengihleli la siyaxoxa naye ubaba nabanye abafowethu-ke silindeke isitimela siyangasematofweni siyongena ntambama lo baba bese xoxa kuhle nje kwasezulwini akhuluma indaba kaNkulunkulu nje akhuluma indaba yokuthandaza sixoxa nobaba omdala kakhulu bese ethi kumina ngiyakubona wena nesiphiwo sokuthandaza noma nesiphiwo sokukhulekisa abantu ngithi mina yebo baba ngenza lo msebenzi kaNkulunkulu kuyathandaza ekhaya amanzi nje kuphela kukhulekiswa abantu uqede baphile zenzeke izinto ngomkhuleko bese baba ungabusashintsha uyibambe kanjalo kodwa wena isiphetho sakho uyophetha kuyiNazaretha mfundisi wenkosi ngiyathanda ukungena olimi lapho sixolele ne-studio nabalaleli bonke bomsakazi e-studio soNyazi ubuhle boNyazi TV mayesho kanjalo wayengakudulisi umfundisi ngoba umthetho kaNkulunkulu usho kanjalo encwadini kaNumeri noma imibhalo 6 ngizofunda le ncwadi bese ngibuyela ngezansi ifundeka kanje uJehova wakhuluma kuMose wathi khuluma kubantwana bakwaIsrayeli uthi uma umuntu wesilisa noma wesifazane zahlukanisa akafunge isifungo sokuNazaretha yes azimisele kuJehova angagundi ikhanda lakhe angaphuci ikhanda lakhe insuku zonke zesifungo sokuzehlukanisa kwakhe angaphuci ikhanda lakhe kuze kuphelele insuku zokuzehlukanisa kwakhe kuJehova uyakubangela yeke isikhulu sikhulu ngakho ke wayengakudukisi lo muntu kwakumuntu kaNkulunkulu owayemazi uNkulunkulu ngaleyo ndlela ke nabalaleli nje siyathanda ukuthi njengoba lolu hlelo loNyazi TV lugijima umhlaba wonke mhlawumbe kuzobe kukhona nabanye abafisa ukulalela lolu hlelo abangakhulumi lolimi esikhulumayo manje befisa ukuzwa ukuthi besithini umuntu okhuluma isiGreek nokhuluma isiHebheru nokhuluma isiNgisi nokhuluma isiVenda nokhuluma njengoba sesinabantu basekoMalawi la bakhuluma isiShona bafisa ukusizwa bazosibona lapha ku-YouTube mhlawumbe abanye abaningi njengase-South Africa kuthiwa sikhuluma isiNgisi ulimi olusihlanganyela sonke ukuthi njengabantu base-Afrika sikhulume la mangizobuyela kule ncwadi kaMibhalo 6 ekade siyifunda ithi
uNkulunkulu wathi kuMose bonke abantwana bakwa-Israyeli uma umuntu ethatha isifungo sokuzahlukanisa sengena enkolweni akafunge isifungo sobuNazareth. NgesiNgisi kuthiwa a Nazareth is one whose life is wholly dedicated to God. Ngoba umuntu uma ngabe efunga isifungo sokuthatha inkolo kuthiwa makathathe isifungo sobuNazareth. Ngiyathanda ukuthi ke sidlulele lapho ke. Siyacela umfundisi wenkosi ukuthi usichazele ukuthi emveni kokuba ke esembonile uShembe usuthatha ixesha elingakanani kuba ufike enkosini yamaNazaretha unyazo lesoni. Okay, ngiyathanda nalapho xasuthi kaNkulunkulu kodwa benginesifiso sokuthi ngiveze naleya yalapha estimeleni ngoba uShembe utholakala yonke indawo. Awuzomthola uShembe kuphela ethempelini kuphela noma uzomthola ebuhleni bamaNazaretha kuphela. Kodwa into eyisimanga uShembe utholakala yonke indawo ngoba uShembe ukwazi ukungena emzini wendoda, indoda ivalile, idedele nezitha yakhiya, kodwa uShembe afika ngene asebenze kulowo muzi ngoba umoya ongcwele uMthixo uShembe. Ngiyala estimeleni uma sengenile estimeleni baba ngiyakhona lapha ukufinyelela Shembe. Uma sengenile estimeleni, uma singena istimela sima, lo baba bese sukuma lo baba avela ngene ekhojini lamaNazaretha. Isamthintile indaba lo baba lo uthi wakhuluma kahle nami kodwa egcineni ngibamba ngifaka uphawu lokuthi ngizoba iNazaretha emqondweni wami. Futhi kwasithela nje ngangeyiqonda inkulumo yakhe ngase ngingene ekhojini ngathi nani ekhojini ngase ngingelelo noba ngeze ukuhlabelela ngoba ngumuntu okhonzayo okholwayo othanda uNkulunkulu. Ngingene ekhojini mengifika la ikhoji labaShembe amaNazaretha wodwa ayadumisa. Umedumisa lamaNazaretha akukhuluma lokukhuluma lokho eyikhuluma lento kaNkulunkulu lokuyikhuluma indaba kaShembe ichaza ifaka naseBhayibhelini njengoba enza nje umfowethu inhlaliso kaJehova eloke beyikhuluma indaba kaShembe indlela ekwenzeka ngayo babukeli lapha emakhaya noma amaNazaretha amahle noma abantu bonke emhlabeni South Africa yonke. Kwafika into kimi phakathi estimeleni ngimile eyathi manje sengikhathi ukuthi nawe ishumayela manje. Bayakhumbula abaningi ekunyulayo etimeleni esuka koCatholic to Durban. Lezo itimela lezo zinamaNazaretha kusukela ekseni lize loshoni la. Mengena ke ekhojini ke ngase ngiyizwe inkonzo igijima kimi ngase ngimuzwa uNkulunkulu engithinta ekhojini manje. Ngangaqonda ngenxa yokuthiwa nokungani ngangaqonda ukuthi kwenzakala ngathi nase ngiyicela mina inkonzo khona phakathi ekhojini ngathi lo Shembe ngikhuluma ngaye yini phoni ngasidedeki thina abanye abantu esingawona amaNazaretha sikhulume ngoShembe ukuthi sizwa kanjani simbona kanjani uShembe. Ngaba wokuqala mina ekhojini lamaNazaretha oyisiyoni Catholic to Durban stage okwazi ukukhuluma ngoShembe ngemsebenzi kaShembe ukuthi uShembe uba ngathi abantu abaningi baza bathi abaningi ngicelisa amawele bathi uShembe ngala umyoni ngala ngase ngithi mina ningamhlukanisi uShembe nithi uShembe noJesu uShembe nayo yonke lezi zinto ezikhulumekayo leminyango samakhola ngenxa yokuswelulazi uShembe ngabatshela amaNazaretha estimeleni ngathi musani umchaza uShembe engathi ngibuzo umsebenzi. Ningamchaza uShembe ningamhlukanisa uShembe. uShembe uyisiqu sikaNkulunkulu uyisiqu sikamuntu uphelele uShembe uMthixo uNkulunkulu. Manje benishumayela etimeleni nishumayela ngathi uShembe abantu abathile ababulongi uShembe noma kuthina asivumelekile ukuthi siye kubani uShembe ngoba uShembe wani owamaNazaretha kuphela. Okuyiphutha elikhulu lelo ukuthi uShembe wamaNazaretha kuphela. uShembe owabo bonke abantu abanjani abaphilayo emhlabeni ngoba yena uvelaphi uvele ezulwini. Uma uShembe uvele ezulwini ewumoya wengcwele ezokusebenza esipini somuntu njenganami nawe. Uhlukaniseka kanjani uShembe benoJesu?
Iloko kwakungihlupha ke mengene enkojini kwangenza ngishisele mina no musala ukukhuluma indaba kaShembe kuphela. uJesu yena ngoba uJesu akuhlukile indaba kaShembe noJesu into efana indlela afika ngayo uShembe emhlabeni indlela afika ngayo uKristu Jesu akuhlukile kodwa uNazaretha uqhubeka bokungcwele benkonzo evela ezulwini noKristu naye afike wayiqhuba wasala endleleni kwaqhubeka uBhombela waqhubeka naloku kungcwele suthi kwaba yile kanjalo nje ngathi nasengitholeke ithuba ke lokuthi ngishumayele ke ngoShembe ngithi kwemengapusisi wami 2018 ngishumayela ke ngoShembe kodwa ngangamthatha uNazaretha ngingamboni futhi uShembe ngakaze ngiye ngoguqa ngimbona umuntu ekuthiwa nangu uShembe kodwa indlela ayesebenza ngayo baba kimini kwasevela lethuba lokuthi ke mase isikhathi sokuthi ngiye kuyena ngiyombona ubuso nobuso babo okunye ke uzobuza baleli bohlelo ukuthi uShembe usho kanjani ukuthi uShembe uyafana noJesu uShembe wafika ngokufanayo noJesu Kristu umfundisi wenkosi uqinisile kufanele sibachazele abantu ukuthi uShembe umoya engcwele kanjani mhla uShembe ezofika emhlabeni wafika isiprofeto qaleni ke kuthiwa bekuneyintombi namhlanje ngabantu sebezodideka ngoba abasazazi intombi ke ikhona nayibona lapha ephini bamaNazaretha wafika uShembe emhlabeni ngesimo sikamoya efika ehlathini ngisho njalo into wafika ngezwi entombini yakwaHadebe okwakuthiwa uSithebe lamantombazane ethezinkulu mayethezinkulu lamantombazane wase kufika mayehamba ethezinkulu kuthiwa lamantombazane ayesezwa unokuyiphungela imnandi emhlabeni elalibekungaboni kodwa belizwa uma belilandela umkhondo belilandela lezi ntombi kuthiwa uma belilandela leliphungela imnandi baye bafika uma befika phakathi nendawo nehlathi kuthiwa bafica imbali enihle imbali eminingi emihle kuthiwa esegijima lamantombazane ehleka ejabule bayafika abantu abakabathiyeza mayifika kuthiwa esifikele lentombazane yakwaHadebe silithatha isiyikha lembali imikha lembali asegijima amanye amantombazane zami ukuyiphuca umfundisi uma ezama ukuyiphuca lembali isifikelwa into ethi lembali ayithatha ifake emlonyeni ngoba yayizwa iphunga limnandi elalinuka kulembali yayisifaka emlonyeni mifaka emlonyeni lembali igwinya kanti akusiyo imbali kuthiwa yezwa izwi elalikhuluma kuye lethi intombazane yakwaHadebe lokhu kudlayo akusiyona imbali kodwa umoya engcwele wena ziphathe kahle ngokuba okhalweni lwakho kuyohlala isikhozi senhlupheko umuntu wasezulwini okuyothiwa uShembe okusho ukuthi ke ngangiqinisile bengithi ekhojini lamaNazaretha unyulayo uShembe angahlukaniswa noKristu Jesu mawubona uShembe umuyikholwa ngempela ukholwa okwangempela hayi lokuthi ukulandela nokusonda kwakhona ukulandela nokusonda nokukholwa lezo zinto zontathu azifani ukusonda ololu hlelo lolo ukulandela ololu hlelo bese kuzoba khona ukukholwa umuntu mekholwa ukakholwe ngezwi engazange abone ukholwe nje utshelwe ngezwi nje izwi liphume kodwa ungakaboni kodwa ukholwa lo mina ngase ngithi ke uShembe bethi ekhojini lamaNazaretha uNthixo uNkulunkulu automatically ke okusho ukuthi ke akulo Shembe sikhuluma ngaye impilo kaJesu lo wayevele kade njani ekhona vele awukho umehluko so ngangini ukuthi mina angangahlukaniswa kuShembe noJesu ngoba ukufika kwaShembe kuyafana nokufika kukaJesu Kristu ngoba uJesu Kristu naye kwafika ingilosi yakhuluma noMaria athi Maria beka uzawufumela umusa uNkulunkulu uzawukhulela ingane iqhambe longane ukuthi uJesu yoba umsindisi wezizwe zonke yokhuleka uyoba yinto enkulu emhlabeni kodwa uMaria mesifunda iBhayibheli
wayisamiselwe kusho wayiseyinjenge njengengoduze engakashadi ngokusemthethweni ukuthi angalala noyise kabani kwaJesu kwathi uzobe kuumoya oyingcwele bayibeka kanjalo eBhayibhelini noShembe bese sithola futhi naye uShembe ufika njengesimo sikabani sikaKristu ingakho ke ngithi mina ke uShembe asingamchazi kuhle kwento engazuthi iyahlukaniseka noKristu ngangena kanjalo ke konjini neplatform yokuthi ngishumayele ngayithola kahle kahle ngayihijack indaba kaShembe esitimeleni uNyulani bebeshumayela amaNazaretha bengingena ngisayoni zathi lesisuka ke lapho kwindaba yaqhubeka Aloke kuqhubekile lolu thando lakheleka kumina beshumayela ngachazelela ngoShembe ngayivula nami incwadi ngahlanganisa ngabona ukuthi le ndaba kaShembe inomkhuba phakathi kodwa ngangayithola ithuba lokuthi ngimbone uShembe kuthe ngo2018 January 1 mengaphosisi eba 2018 January 1 kwafika uthando nje nomusa kumina ukuthi cha ake ngiye ngivakashe ngiye ngobona ebuhleli bamaNazaretha ngibe phakathi kwamaNazaretha ngobona ukuthi akhonza kanjani ngoba ngiyaluzwa loluthando lukaShembe futhi uShembe lokho esiveza kumina ngeyibonakaliso kuningi okuzovela ngoShembe kumina ngeyibonakaliso ukuthi uShembe ubani mengifika kulalela mengifika ebuhleli bamaNazaretha kwakuuhambo bathi uhambo ke bona mina ngithi nje umgidi bekuhlangene nje abantu babebanje ukuthi umgidi bathi bona ke kwakuyinhlangano kuuhambo mfundisi wenkosi uthi umfundisi thina amaNazaretha sithi uhambo bangadideki abantu abalaleli bomsakazo lapha e-station soNyazi ubuhle boNyazi TV sithi uhambo ahanjwa la yahlatshelelwa ingoma yasezulwini ngibona ifoto eklasi kaJehova lisemhlanje kumuntu hayi sibonakaliso ngqo mase ngimqhweba awuhlakusuthi naku kwazi ukuthi kunefoto emhlanje kuwena athena hayinale lami sengiliphethe vele ngesandla ngikhiphile ke nemhlanje ngoba likuyena yena akakwazi ukukhipha mina ngikubonayo bese bethoka bayi uShembe ukunika ifoto la angi-understand indaba kaShembe ngingakayiqondi 2018 ngingakamboni Thumba ngisahamba nje ngathi ngeke ngikwazi ukugqoka ifoto likaShembe ngeke ngikwazi ukufaka ifoto likaShembe yazi ngobani ngoba angilona yini iNazaretha ngeke ngikwazi ukufaka ifoto likaShembe kanenze njani pho ifoto ngalibamba ifoto ngesandla ngahamba abantu benganakile ngagedela phela kunoni iNazaretha ngisayoni manje uthi lo baba uthi lo baba ohambeni leli foto uShembe ukupha lona ngoba uyaliphika umnikazi wani emhlanje kuyena into eyenzeka ngagedela ke angihlangana foto akunandawo ufune foto futhi ifoto angilazi yini ifoto ukuthi libale ngani into engayinyathela nangenyawo ngilikhahlela awunankinga ke naloko uma sengiseTafelkop 20 manje bani 2020 lento yenza ngo2018 mase ngiseTafelkop nani leli foto babe khona ke nofakazi ke lapho sengihamba nebandla ngalixosha ke mase ngixosha phansi ngalixosha leli foto angikhulumanga nomuntu angisange ngithi into eningi sengimbonile uShembe ngithi senginalo loluthando nalomoya ngavele ngathatha ngalifaka kwijoyini angifakile ebandla futhi emjiveni angufakile ngalifaka ifoto uma sifika emhlebe bamaNazaretha ibandla engangihamba nalo bonke bahamba bayothenga amafoto bengathunywanga umuntu ingashongo ngababuza ukuthi hawu nakuya senifaka amafoto ngalo ukukhuluma nami senibenga amafoto nonke ngathi mina liphe lami impho ifoto ningithengana ngani bathi namkhulu sizokunika ikhalenda loNyazi la ngempela likhona ikhalenda lekhaya loNyazi la 2020 mhlawumbe amanye amaNazaretha wanalo ikhalenda lika 2020 loNyazi mina kodwa ngabuya nalo ebuhleni naseTafelkop ke kwaba kanjalo ngabuya nefoto ngicosha phansi kwabuya ukuthi uma ucosha ngefoto phansi awukwazi ukuthi uzothela kabani ifoto okusho ukuthi eqondene nako kusuze wathatha sekwela ngangibale empilweni yami ukuthi ngibeke ifoto likaShembe emzimbeni wami 2020 right uma sengifika la ekhaya
sengifika la ekhaya sifaka itikha ke sesibuya ke ebuhleni eTafelkop sengifaka itikha zonyazi isingitholile lengilozi yonyazi sengithambile ngiyambona unyazi uthuba sengifaka itikha ke ngoba ngisho isonto esikhonzela kulona engalakhela uNkulunkulu libe itikha zonyazi ecabheni emawindini itikha zonyazi mebefika nje abangazi bake bathi umuzi weNazaretha uhleke lo ekuseni mengivuka ngiyavuka nalo elinye ifoto futhi elinye ke manje ifoto liphambi komnyango encanyane lingaka hayi ngababiza bonke nelazi ifoto hayi bonke abantu baliphika ifoto ngaqosha lelo foto ngiyalisebenzisa futhi ngiyalifaka lelo foto la selivela ke